nag-skip the bakery. Ay, natay ko ba? Okay, anyways, natay sa bakery, small bakery na ako. So, mo siya, bakery, so, okay naman yung donut, yung bread, yang gilista diha, pero, ayan, kay creepy yang nawong, tapos, napoy dari, sigma, lagot ni siya. Okay, ni bugas dari, kanon ba ni bugas? I don't know, harina din ni. So, money yung harina, tapos may tawad mo sa money. He turned me into a donut. This guy is crazy. Let me help you skip. Nakayawa ba? Yang body na mo siya, donut. Nanay, circle, oo. Circle yang tummy, yung tiyan. So, money, ang pangan, donut guys. May harina dere, so, ingat Okay, napay donut dere na. Okay, lami kay ang donut, pero, ang donut kitawo di ay, so, mo skip ta kay, atong, nakita na to ba? Atong, nakita na to, tawo na yung usig tawo. Maon siya. So, unsa man to ni, okay. Mato sa toaster, naman na gini, Mara ta? Hawit lang. So, unsa yung istorya? It's time tasting. Muha ka nung timsod na dari. Nasa dari sa electric. Nasunog na ang kinapay. Sa may. Looks like we are inside this giant toaster. Be careful climbing these grills. Okay. So, be very, very careful. Because it's not the option. Okay. Naka-skip na tayo. Uli. Hit dari. Nasa. So, kanta ay wire man din siya sa ubos dahil. So, na anytime na makirig ta. So, magkaturing pagod na tinapay. Pagod na tinapay. So, magtutuyok lang sa kang screen. Pero wala nang tutuyok. So, burikat. Teleport ko. It's little twisty in there. Looks like we reached some crazy lab. I don't know what we will find here. Okay. Unsa may na lab po sa klaseng na lab ni Okay, dili na simutan. So giwa ang bread. So, okay man giwa ang bread. Pero, kablo ikaw unsa ni. Kablo ko, ako lang kaunsa. Pero kamo pod, kablo unsa na ang kaning color green ni agi naman makuha na lang tingog. Maduha. Anyway, giant mountain bread monster. I will touch these flower tips. Strips. Okay, strip di ko tips. Okay, money harina man gini flower tips, money siya. Napa higingon diha ay. Higingon diha kay bahar na. So dadri nagkaon ko sa ganting bread di. Na igaon pa siya. Let's find away all this giant piece of bread. Okay. Mo siya ang harina. Yung harina himon sa bread. Mo ni harina man siguro ni uyas. Libo ko. Ay, nagalag ko. Okay lang na. Ay, dala na, balik na. Okay, so unsa man to ni? Coffee? Di na coffee. Beans. Money? Money man siguro ni guys. Money. Pick the correct rolling pink. So easy. Ayun na. Tapos umarakan kung asa ang... Wait lang ba? Aray. Anyways, aray ta. Okay, aray. So what has it? Nam siguro ni rong aning bread niya eh. Huy! Okay, wala ta. Oh my god. Okay, ito na Ay, di ta kapos na na bread diha,
atong giwa ni siya para makagusto diri. Oh, so nato siya cupcake, cupcake, oo, cupcake. May sparkle ganun ko ani. Cupcake na poison. This is the place where I was turned into donut. Hala! Kain na may. Muna siya? Oh my god, may paiulo, oh. Huy, huy! Huy, huy. Hala! Kamaya na ko atoy. Wala pa ko ready ito, ha? Let's go. Looks like we are inside the cooker. Oh my god. Pero, okay naman yang. Okay naman yang. Normal ba? Napag-amoy ni mo hamot, pero ikakagat ni mo. Ay, naam din rin. Pero ikakagat ni mo, na yung magawas. Oh, masakit ka. Okay, nasa ito sa bato. Ito na. Hope on ako. I avoid the cooker. Okay, cookers. Okay, coil. Tapos na, sunog hapon. Bakit magsunod tinapay, eh. Let's go. Laba ni, laba. Di na laba yung fire. So, ari ito sa lusot, lubot nila. Rice cooker. Rice cooker ba niya? Di na rice cooker. Okay na. Okay. Ay, di tapos dito sa diha. Ang gihari na. Yung nakainin na rin. Stop only. Keep kitchen area clean. Okay. Ato, ako rin na i-clean. Let's go. Yun ito na keep the kitchen clean pero unsa ning haray na. Okay, anyway, just mind that namatay sa haray na toxic haray na. Oh, so naka. Tapos ganun. Ay, keep kitchen area clean. Ano ba pa clean ani? Ila, kadaghan candies. Oh my god, ato nang ko ano makalibog ang padaan sa tabagay ay di man. Non, di ba? Fire exit. Okay. Naka-exit na ta. So, jam to small na, sir. Do not. Hala! Well, kat sa a tube. Let's go! Nakakip pa sa kabilang dulo. And that's it. We made it, but how I'm going to get back to normal? Hala, ambot na mo. Saan mo kaya? Wait lang, be. We made it. Okay, dili nato siya mag-back og normal back normal. So and that is guys, hopefully nag-enjoy kayo sa video na ito, and don't forget to like and subscribe and pindutin yung notification bell para ma-notify kayo if mabago akong video, and mag-subscribe kayo para ibalik ni tawo ang kaning donut the people. So bye.